Ringrahina anggara kliwon wuku perang bakat kemargiang puncak karya Taur Balik Sumpah Agung, mupuk pedagingan ngeteglinggih nyenuk, mekebat daun nangun ayu ring pura dalam setrelan pura Prajapati, desa Pekraman Banjarangkan Klungkung. Puncak karya kerawuhan Bupati Klungkung Inyoman Swirta, kesarangin Wakil Bupati Klungkung Imadi Kaste Sal Uleman Sanetiosan. Manut manggala prawarta kekarya Anak Agung Gede Darmo Putra, pemargin karya puniki medue tetujon nyuci yang malih kewentenan pelinggih sane wenten ring pura dalam setre lan pura Prajapati desa Pekraman Banjarangkan risa jeroning nyujur kerahayuan sane medasar antuk konsep trihitekarana. Daning wohin prebieu sane katelasang sajeroning pemargin karya sawetara amiliar langkung sane mawit saking urunan wajib krama desa Pekraman Banjarangkan sane akeh ipun 906 dasa 5 kakak saking petang Banyar adat Minekadi, Banyar Selat, Banyar Nese, Banyar Pagutan miwah Banyar Koripan Kangin sane wenten ring kakuban widangan desa Pekraman Banjarangkan. Anak Agung Gede Darmo Putra sane taler pindah ke bendesa adat desa Pekraman Banjarangkan puniki ngewohin pemargin karya puniki sampun kakawitin saking rahina redite tanggal 6 Mei warsa kali tali plekutus sane kadulurin antuk upacara matur piuning kelanturang antuk upacara Taur Balik Sumpah miwah mupuk pedagingan ring tanggal 23 Agustus warsa kali tali plekutus. Pucak karya kemargiang rahina dibi sane kapuput antuk kutus diri sulinggi saha ide betara katuran nyejer selami solas rahina. Titiang matur sapunika minapte ring pasemetonan titiang utamine sane meneng di luar Banjarangkan sapunika minapte wenten arse jagi pedak tangkil nika wenten galah solas rahina taler sapunika minapte arse ring pikayun ide danin titiang miwah ring luar ide danin titiang sapunika ring wewidang jagat Banjarangkan pinunas titiang sarang sami ngiring sapunapi antuk indek pemargi karya niki mangde memargi sekadi pikayun ide dani sarang sami memargi side sidanen don. Bupati Klungkung Inyoman Swirta kesarengin antuk Wakil Bupati Klungkung Imadi Kaste ring galai punika taler mepekeling menjalaran antuk karya agung sane kemargiang kaaptiang Presiden Incapang pakilitan pasemetonan segilik seguluk selulung sebayan take nyujur kerahayuan skala wiyadini skala. Daging trihitekarana taler sida kemargiang becik. Yang kami mendoakan mudah-mudahan karya beliau memargi antar yang tentu mudah-mudahan beliau memberikan anugerah kekuatan, kesehatan dan keselamatan terhadap alam dengan segala isinya. Dan tentu yang berharap alam ini mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh desa Pekraman di sini di Banjarangkan memberikan aura positif, memberikan nuansa agar alam ini selalu terjaga dengan baik. Munggah pindah ke pengrajin karya ide dalam Semarapura antuk ia jemana karya ide pedanda Gede Putra Manuabe saking kriya Tusan Klungkung. Sesampun pucak pemargin karya dudonan kelanturang antuk upacara nganyarin saha samian pula pali jagi kasineb antuk upacara maajar-ajar ring tanggal 11 November warsa kali tali plekutus sane jagi rau. Humas Klungkung Nguningayang.